Dichimwa fidiene to SOMPA FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udi ewunya Nebema wenijie Naketiampa so kamu Ema aketiampa Papa wa fidiene to SOMPA FM and TV Why? Yasin SOMPA mani jeni akati apana unu wada SOMPA de asit neimunu ema akati apana Odem SOMPA 106.5 FM Accra de anunie yene yankrabata ne nyina dumienu kase ya ne braso se ya de somwo abusia frɛ obi no bi nso kan kyerɛ obi sɛ end point obi party clinic adawromenti ya de Ghana ne wiase nkɔmɔ ne brɛwo nanso empene se baakofo ya na ne nsentimi nkata nyame ani nye ɔno nko awo ye didi anya aduane papa de ani anya apomde mpa wabrɛkwan akɔgye aresa papa de free end point no na agye special local foods ana ma aduane papa no wadi ne nsu a yebanom de agu aduane so ne yede benum aduro ne nyina no eya kasa na kira mineral water ye wi ankoda no ne yede bebo nkoda na ma wo moto ho aye se sham fefefe wodwonso kura no a wonhunu so wadwonso no ye fra ne perfect baby diaper correct one pa no ne yede bo nkoda no wo ma dawro ma no ma so yasene ya awia yi ye ba besom ye te so wo SOMPA 106.5 nkran ha de no nie SOMPA 93.1 ye wa santimanta mukumase Adam for Radio to Paris, France Abrochimemu, Waje. Afe SOMPA 101.1, Ewatakwa SOMPA 103.3, and Watakra, the SOMPA 106.1, Watachima, SOMPA 98.9, Ewo Sunyane, SOMPA 90.7, Ewon Kranza, and a SOMPA 101.3, and no Ewo Doma FM 100.7, Wanoswa Fakasiye, Kanesia Ban Radio, JNFA Kingdom 106.1 FM Womankasim. Wonoswa J Ebubo Tremo, Mamanfo and Fifi Mantamu Nanja Biati. Facebook no, Aya SOMPA 106.5 FM Accra, and SOMPA Accra 106.5 live. Nina Yani Affair YouTube no so, Aya SOMPA FM live, and www.sompaonline.com so. Ya kruchen se bebre dia koguwa wo betimi akọ na akọ kenkan bie awia yin samwa ya didi wonto ano na poso bie ene se na Quarters Control Commission ade abasa wa kire nipa miensa bia wamo ade no bone afri nkrofoma man so abepiem wo mayimu Oduma se krobo circuit court atena se ye kasa kirekire ni bia wadi mfihia no aduasa mienu yese wonko da afiase mfihia no dumienu no wonko ye adwumaden bone ben ene waye mampani mahama se wabefa nurse fo nko maako saa mpim dunsia na wachechem wade munchirimu aba sanso na ye Roger Dramani mahama kroya no wapa onipa miensa won ba akọ Supreme Court na afi won makọ bo adwumaso ade abo meyi Justice William Atuguba wono so kasa kire mu se eya reho pa sesei wo my Ghana emrase bedwam no yede amanyosem na atata wo mudwumadi a wo mudi so amaniema enkoye kura ewo wo my Ghana emu eno na Dr. Justice Atuguba ya wo san busa se wo de emrase bedwam first speaker kan ho ni 275 ya kan ho man ye 276 o mka speaker ho wo mu so mfa so ba mpa na Ghana fo anya eya asem kase enu obusa no Ghana Police Service enso erbo amaniye se one machine hwemu bia se diafo wura bi esusa aposifo kwakwabro no ewotehye no TUC ekuo no womo ka kire empenifo se tribunals bill ya kwakopiem wo maimra se bedwafi a enu akora ehwo nsam de gya no womo pese empenifo atwentwen sen amania yansaka grid kofo se
nyame adoma santimantam mu omo bedundu mu nkan ne kakra nanso nkyeremu wo ho ye be kyeremu akyerewo Deputy National Secretary Dema NDC amanyuko no ana wabo anobai se one de first party Roger Johnson asiedun ketia wonsa nyina biem na NDC party no onsom twitwi Mobile Money Advocacy Group Ghana yecheniti awafre no MOMAG womode kokobo ekwama mobile money adwumayefo ne titru any agent ne sese no akromfo no womadane womo strategies no ani kakra enti womanfo enya hweye na chese ya adisua no mbebo kro no na ya na ebisha se free say ya twro so hwe emudie no examination malpractice eno na doctor osaye odutwum wodna no atum bi chese yemfa hye kete nwu akwan mu na yensia no ye ford mo be ko bi man so na ehon so de no yakwakofa ade abram we ne nsan hodo pi no wan yabobo no a emam ye nu be ma ba koda ntam ye de baba som ye ne amone ye de hye na wiabrei eyeme AKOSUA AGYEIWAA ADWOA ASARE mene AGYEIWAA ASARE yene yebra oduman kuma chiame OBREMPONG-NANA KWAKU ampoma Afei yanje Brennan Sabno yandani echi emfamamo na Quarters Control Commission ni na kwa wanmo na ebo amane na nansente wanmo hyase a wamo etu anamo adiafa no bone ya atiate se ewo magana ho sane ebe na yemaburu no dodo no wa ento no bone ententan mu na woma na motu ndu makwakopie mu wa Accra International Airport anei woma kire nipa miensa bi nipa miensa wa kire womwo no womo kire mu ana se womo de no bone tramadol ibi ya eye 5 million tramadol tablet ana omudi afiri obi man so ba be piem wo man Ghana mu a chesenka omudi fa wanko na saa na woma baba ton de ama oman adehye na tramadol 5 million tramadol tablet na won mosa kan ye no womo kyerese ne bo no som 100 million Ghana cedis ya anya sem keto ma akan obi amane pamiensa woma kire womo afa tramadol no so a woma amakwan ama baabi e wose kɔ no ɛno so anko nti won ma gine nyina ana womo de ese wo kyerese womo bɛsɛ no enya de omema kwa ama maburu no anonom na anam so ama womo de krata aba ene wo bo amane akyerese efiri na di kura wuni a eba kyewo sasa tramadol ho dwode wa ase wodi bie no womo fa ho nkyɛ okura na won ma hyehwemu ase won mo ya hwɛ sasa tablet no womo le wakofa mfidie mu na won ma confirm ya gye atom sɛ anokwa eye tramadol tablet anasa ya de foforo na omode aba be piem afei no wo mo kire se we ya danse ba ko edi kan ya won manya se tramadol no se ko ban se ko piem wo kota wo mo betumi de abosa nkrofo miensen wo mo ko adu amano ayeye na wo mo koto asere Ghana fo nyina se wo bi ya mo bi se ne ebe na no bone wudwa no ye betumi atu ase e wo ma Ghana emu ye kasa yi enipa miensa won mo hyase won mo krata se wo mo ye se ne ebe ye frunyame ya tomu ana wo twefoforo ebesimu no wodo nkwa ko gine mu e wo mrana no yetoa premtobre kasebo no eso na eni teacher no na chief inspector Gosway eni teacher no na chief inspector Gosway echire mu se business woman no wedi mfihie aduanan miensa echire mu se business woman no wedi mfihie aduanan miensa 43 years ne bane akoda wedi mfihie adu mienu 12 years na wogina class 6 na womote mpotemu bia ye fra ho combine ya eno no ewo akosombo empotem ho na wochire mu se honda na mense wo mafa ne se private tutor na chese wo ba fie be kire akoda 12 years no ade ewo fie na ne maame chire mu se be ye na kakra nie wo hye akoda ne nante no a asasesa wo ba no wo chim ne pato ba bi na chese se de akoda ne sifa nante no na emu obrem kakra no obi san so oh me ba na den na wo nante se no so na no se ba ye no wone me ebe dai na wone me da wie ye no obo ma no so ka kire me se me bo wa mane a ede anim guase beba entimi nkama no ntum ana me ka kire won so a se ye kwa akotro nso hwe no na se wo maake a wo be ma makukoti ana wo se a asemu a kirekire ne ka kire won no wo se anti fast ana ma me no koye complain e wo police station ma wo mo be chi Honda na mensen ya wo ye kirekire ni a wadi mfiche na duasa mienu yi ye toto na no teacher no wo deny ye se enya de a waye bibi ye tesa enti wo ma no kotwe adabampu na chi kakra ekire ene ye ne ko gina mra ne mbo no kwadu se
yetia danse ye akwada no de aba ene enema hodo bi ede di pefe se wato akwada ne mona sanse eba ye no wo mo kwa yaresabia emma a doctor for kra kire se no kra se bibi sa akoso nti wo hwe medical report a ye de mama me no ne akwada no a bibia di adanse se ampa chechiri ni no waye bibi eti saa enti piam panyin so tina dwan wo se da bi panyini de wo ntina wiase enni bone saa enti 12 years kona kodem na ye adwumaden wo kɔ afiase 12 years no na wo ba na nyame ye wadom na wo nkwanda so kura wo de a ukọ na wo ba nya de a wo ba kɔto akwada wadi 12 years mo na biem enti nia efiri akoso mo eba enono nti se ye kasa de tichani no wo mo ede no ekɔ na wakɔ akɔtwere aban kokumu eno ye abonefosam eho asotwe na wanya no yemfa akoso mo ho no a na yentemfam na yenkopiem wo ho mampani Muhammad na anu nsra hwe ede na mu awafra mantam mu na ene na wodi dwumadie bi free primary healthcare program a wopa hontoma ewo ho municipality no mu no eno mpo nra eno wo hye sa dwumadie no asen kakra kakra sa eno na mampani de atodwa no wo hye se o anasefo a motifie nyina maame sindi mon kama akoma ntom yem na encha aban befa mo aban si animanimu ye wobesa bie portal na fa nipa be se empem wotwe 8000 na wonyafo mu wie se ekimu a kire ho no nso no wonyafo a weni wie ye na wobesa bie bio no asa fa empem wotwe asa ka ho yo ye no 2 batches entinansa oba be fa makoma akosa empem dunsia 16000 na wogusu kasa no wache so se ye hwemu pa no a apomne nsem no edana akoma so na ya na manfo enhye da hunu sanse mpani aka to da se ohiani wo hoiso do ne ba ya wo hunu nanso no ni nyina na yankomra nyina na ya na yesikasem nanso abaya to ahu ya obetimi dia fa nipa ni bi dia ka ho na afo mabeboa amana ni suade hu se be ya Ghana fo benya apomne papa no etimi akonkan bra mampani kasa no wo kire nsem musei. Open the portal to absorb 16,000 nurses in 2 batches. The first batch is 8,000, the second batch is 8,000. So that by the time my daughters and sons who are waiting to complete training camp, there will be a shorter queue before they are posted. But the caveat we are giving is most of those that we're employing now, we are sending you to underserved areas. You see, when I said underserved areas, you were very quiet. And like Florence Nightingale said, she gave no excuses nor took any excuses. And so she was ready to serve in any place. We mampani John Dramani Mahaman watching when you can underserved areas na man for omo any ensemble no ama. See I don't be ko kuma ni ade na de ensemble no ama no so. O de amakaya we noble profession yeah Florence Nightingale o kan ya kire say baby adu be ko bi akọ esan say ya som na som ne so de asa na ya to som paso a wo som baby a wutimi kokosom eno de o kan na sa pa eno nti wa so mu nkura kire say enche obebie portal no obefa 16,000 nanso 8,000 we from animanimu ye na da chimie ni achi no pasafa 8,000 e de aka ho na Ghana man panyin yero John Dramani Mahama ya kase wabo nipa miensa bidin a womo eba beko Supreme Court na afi wakwa kodi dwumaso na panyimfo miensa ya wabo wom din no eya Appeals Court Justice Sophia Esa Anafe Justice Amwakon Asante ena legal practitioner ba ko no mrabi atwemu no na we Ghana Bar Association President yero 24 womo ene panyimfo miensa wapa womo kwa kodi dwumaso ewo Supreme Court amana ye pa na wo hwemu a Justice Amwakon Asante emrebu atwemu no we President Adema ECOWAS Court of Justice ansa na woba Ghana kora ababedi ne dwuma ade aboa o mayi enji wapanyi no nim de ne nyansa efa no woman no atemu adwa no yade a ekonkan ye pa ya wobetumi ade aka nipa mienu de ho ama anuoma atumi akonkan na akanwo bi ama enei se wo hwemu a na kyese nipa miensa ekokoka woman na temu adwa Supreme Court judges awodo ya ewo ye yedu nwotwe no a na won makokoduru aduonu ba ko 21 trese ebeboa ye papa ebema woman no nyoma tumi akoso ye nhyehyɛ ye begina ye ama woman no se ko ba no sa asam kura kodi quarter antwentwen ne na sese de mre bi atwamuo no na ye hunu na emmomuo no enuoma bekɔ ahohare so ama Ghana manfo so ye ho tumi ahenhan ye wo ensemfofro emuno kane Supreme Court Justice yewura Justice William Atuguba ena nebu afui wo kire mu se nansemu amanyosem ena omayi enrahye bedwafie wo mo adidi wo mudwuma emwa emma adwuma yede ahye wo monsa se abedwafo no entimi enkonkan wo de nsem we nyina etudwa na eyabra wo mu di mfihia aduronu
fine 20th anniversary celebration Emma any memorial lecture so ewo Justice FD Anan natsna ye na wochire mu se opanyini wono na eye mrahye bedwamachi amehini a wodi kan na Justice Atuguba ede ne nsemo etudwa no wo se party politics no sesei de eno na akwa ye mrahye bedwafo ne de achen adwuma na yede ahye wo monsa se wo mbeye no wo se sebe enye se wo kan atwi wo mo se bia MP se wo krom ha wo mo nya adwuma nanso ye nyina yem bu nkompon kwhwe yachi na yemfa emre bi atwemu mrahye bedwafo se de na wo mo edo wo man Ghana ne yemfa toto enne se de nyoma esifa ekono nipa ne de wo hia ne se sebe wo beto ayampia na wo beka nsem wo betimi atwe traffic aba na ebema Ghana fo aka se an ena sumesi ana wo benten de wo ye ono na eye adwuma na emom wo kompeso ano so ankasa wo mo kronkuma ahodo no mu a eniema efre no mpontuo de enya de se ebi kosokora na wo kiremu ese nkrofo ana mpanifo bi te se kane owura omane bo ama wonya ne ba bi kro ne yewura Mutala Muhammad namo wo hye adwuma ya wo mo be ye ya rehu ye pa sesa nkrofo yi ahwere wo mo nkwan ya ewo akwanhia emre bi esi ye wabra Justice Atuguba ede ne nsam etudwa no sei en wo kan no I see this parliament as something else that is authority. Some of them are good, others are immense. The loyalty to the party and to whoever for the time being is president will bring to bless all the political lands, irrespective of honesty, fairness, good service. If I have now budget, not at all, and negligence, the chief of state and president, very ominous, happening to all the people who are politics from the mindset, which are good. If I good, by such a selling money woman and Mutala Muhammad. I've never known these people personally, but I've followed them. I know them in the negative. I want to work watching on the around. And what she and what it to just say and net 2026 ya ye wo mu yi na Ghana fo bi no adwene ye omo say sabia manyofo e wo Ghana ha wo mo do wo mo de a en ye no wo mu di agro bi kura say eduru abato so obehuna manyofo no wo mu wo fufuo wa manfo fie no wo mu siniema ni ade ye nkrofo atu ni e prapra kwan ho tete gata mu nanso ye to aba ne wi a wo mu misa say san nkrofo na ye to aba ne ma wo mu ahobrase a wo mu de ba mpesoa ne so ene niema hodo a wo mu ye ne ye to aba ne wi a wo mu san hu sa de no ana se ansa ne koye da bidi a ene ye Ghana fo ntu wo mu hofo. I come in and I feel with everybody taking some wine, coming to food, washing clothes, more than people of the people. As soon as the rock and fall of the fine, I kind of like this just a day before all one. Everything has come, how it should be. Justice William Atuguba emrebia etwemu na woye Supreme Court Justice Yamani Boni na oponchichiku. Mrasebedwam ha wo keka na adwenti. Wo to bi ma mrasebedwafo no busa sa de mo amotete ya mo hwema animu yi. Mumusa mo sam faso papa be na Ghana fo anya free mo so. Justice Atuguba na ekasa yo. Wo se wo kan na wo dwen hu no se Ghana yekita mrasebedwam nkwa no members e ho no. Wo mo ne numbers 275 ya. Ayi Speaker kura be ka ho mane 276 o de clerk fo ne marshal fo ne be ka ho kura de a wo mo bro akati a ho nwi nanso emfaso o se Ghana fo nya wo so no Ghana fo nya mfaso ne wo so enti na wo gira ho mani mabusa sa mfaso wo so a mo amusa mo ho na wa o de hwehwem na hwe wanim se o mpata mo wo mo nya mfaso afiri wo so a na wo kasa no so we nkwa de ho aseda ene ho ano ye de be ma kane otumfo so mpa hene osache mansa bonsu wade ba ma no wa kire se o na no wo ye so mbegbo consequence foforo kra de aka ho no wo turi 90 amu eye se dabi Ghana ba bi ye ro yi ye hia consequence foforo bi abato mpeso foforo bi ye hia bi enu nti wo munyai enu nti wo kasa nyina no na wo ka de hwe oseche mensa bonsu anim eche se sa de no wo ye no de wo bona ba so pa na emom se wo mind te se Ghana nipa keto 30 million pe aya kwa anim na 35 million na ye mra shebedwam nipa esi anemu ho ekwa be sa hasa adan. I also want to acknowledge the stance of Chairman Sabonsu, who said that it is not necessary to create more parliamentary seats. But I don't know why a small country like Ghana, the number was 100 or so, or up to 270. For what reason and purpose? What is the true benefit to the people from this kind of thing?
Wabusano, the true benefits now. It was a gun of work and fast papa was a gun of work every MP's national. Wabusa, Sanya Pediamwa, Naya as Gracia, and on a gun of winner befrizo. One more qua. VAT the Amaka Yatu, Nemo man, never walk on an India. Just want to tune to sign, very not biases, they are signed down at baby, more LGBT. Say, way, can Supreme Court of Georgia, Fano, Justice William Achuba. Anna, whatever before I can know a Brazil more, they are chairman for. Na dom kuma ya wo magana mra sebedwa fie enso diaba eltra se Tribunals Bill 2026 bi akwa pie mu e wo mai mra sebedwa fie won mote so na won mu so esu adwene e de fa ho sane ye bayi a ebetumi aboa ama eno so krampo no yenya e court kuma bi a wo mo no wo mbesiesie ensem bi se tenant ensem ana wo bi tuo won twia ne ade na akwa da ne ntokwa menteme wanse manso twenketenkete bi a ehu hia se court akese mu no wo mo betena so no mo so esu adwene dia fo mo kire se clause bi she clause 4 hono mu a no kwasem ne se mu nsem no won mo bonyo so na won mo kire se clause 4 hono mu no won mo kenkan a won makwa hunu se won mo better regional and district tribunals and enonko ya no no kura ampo no ebeya ankrankra che se ebede ne ho a wo bia ntumi nkonkoka won masem ana bibi etesa eno na amadom kuma no che se saade no a wo mo de ahye sa clause 4 hono wo mo dwene mo a won mo ntia se sanse ko ba no sa no a emma mentime be ma mentime wanse dodo no adoso afei emma adwuma no han ntumi ntom sane wo mo ankasa no wo mo ehwehwe no na minority leader yo wo maga na mo sebedwa fie Yero Alexander Kwame na afanyo makin ebra won nsɛmtwerɛfoɔ ekasa na wɔkyerɛ mu die ntia ɛho nya sa clause 4 no wo mu delete ɛde free mu no sei ɛna okyerɛkyerɛ. I contend that creating this new tribunal system by this provision, Mr. Speaker, will bring chaos to the justice delivery system we have in our country. Mr. Speaker, this is populism. We need clarity. Justice must not just be done, must be seen to be done. Mr. Speaker, I remember the famous case of Tagore and Issa Abbas, where the respected Dr. Dominic Ayeni took the matter up at Court of Appeal. These were individuals who were convicted, and at the Court of Appeal, his argument was that a man may not just be convicted because of his own words. That is populism. He argued. He said every element of a crime must be proven. Lead evidence of probative value. That was the argument of the respected Dr. Ayeni. It was because we had a clarity, certainty in the law. We had a Court of Appeal well properly constituted. Today, you want to have a tribunal? A tribunal. Populism, Choboy justice. Choboy justice. Mr. Speaker. And no, then watching Attorney General Justice Dominic Ayeni one so de kakra to aso say the minority leader Yero Alexander Afanyoma Keneke Canada one so want na se kura ase wayera. These things are textually incorrect as far as the Constitution is concerned, because as you yourself drew his attention to the provision in Article 126 of the Constitution and 142, but let's start with 126. It provides an integrated judicial system that includes regional tribunals, and that also includes such lower courts or tribunals as Parliament may by law establish. And Mr. Speaker, this is exactly what we are doing. In terms of the regional tribunals, what we are doing is just simply amplifying the provisions of the Constitution in 126 and 124. In terms of the district tribunal, what we are simply doing is implementing 126 by creating a lower tribunal that will deal with criminal matters that have been specified in the bill, including those of illegal mining. So, Mr. Speaker, we are not creating a parallel justice system. We are simply amplifying what is provided for in the Constitution. I was away Attorney General Yero Dominic Ayeni ni attending Kena Manboy Nana wo Pochecheku and a different Rasibia Fee Ebesumye. Abusia yedaswa ejina sa Tribunals Bill no ho nsensam se nra dede no yoni nyina achi de Yero Alexander Kwame Nyafenyoma kenomo wo mo ye wodem ho nyina achie no wo mo pass bill no wo mo agye atum se wo mo mpeu bill no ebeye adwuma eno na Trade Union Congress TUC fo nso e de ato aban nanimu se debi anentir wo mo pass bill no sanse saade no a ekoso wo madika aka se anya bi kura no bill ne dika kopie mu e wo Constitutional Review Committee wo mo anim ema committee ne to nsa frɛ wo mo TUC fo se wo mo mra no wo mo fa wo mo so ma dwenkyerɛ mra meto ase wo mo de baaye no wo mo ka kyerɛ wo mo se
recommendations bi wo hono mo a esese wo mo eye ne titru pa wo ya mamra constitution no emu saa de no wo beka wo committee na nimu wo mantie en wo mo de wo mo pe na enra wo mo pass bill no na wo hwe time a ye de pass bill no kora no a wo bi wo asem bi opeso wo ka anu wo bi wo bibi opeso wo ye kora no a enya de se wo mbetimi ayama no aye yie panyina wo trotro abedi akire ema TUC eye Dr. Kwabena Nyakun Otu woni nsemtwerofo kasai. These things are Luckily for us, the Constitution Review Committee accepted our recommendation, and they also recommended regional tribunals be established from the Constitution. Now, given the two recommendations, both by the TUC and the TRC, it's surprising to us that even before government makes known its position on the recommendation, it has gone to Parliament to establish or react the tribunal system. You know, our position is that, you see, once government began the process of reforming the Constitution through a constitutional review committee, all ambitions and all the things people want to do with is subsumed under that larger framework of a constitutional review committee. So luckily for us, the committee didn't take that much long. In less than a year, they have completed a very comprehensive work. We still have some challenges with even some of the recommendations they made. But our expectation was that at least government will publish the full report. Government will then take out its own position on the recommendation, and then it will form a basis for citizens' engagement, for debate and everything, so that all of us carry the constitutional review process to its logical conclusion. Church-for Abediachire Emma Trades Union Congress, Dr. Kwabena Nyakun Otu, and I attend King. Afe yamfi aninchiremu ewo enyinama hoden ene ho nkomomu so for heso no Ghana ha no Era John Abdullahi Jinapo doctor wono na wokan wo se yamfa sompa so 106.5 na fe enko sompa 93.1 na santima nyina nte se bosumi miansa edi animu se light na nyina so a enye omfom won be yensiesie wa santima mu enti ebi krempo e be hya se kra free te se konongo afikyira ha ade kwa hwekura be hya se wa sankare de kwa bompata de kwa akosi ofenso ade awurawura mu a ebu akwa ne na kiri wo be se asantima mba bia won be ye ensiesie kase pa na we no Ghana Grid Company Limited Gridco womo baba ye major rehabilitation pa womo say womo power transmission infrastructure no ho aba ha kakra na titru pa ne womo transmission lines no ene towers no ebi anya mfinhia aduasa yensesa no da na adan de enho a eno nti animanimu ye no womo baba sesa no emo no shem ye no kra ne ultra modern ya won baba ye adwuma kese pa eno nti bosume miensa enon baba ya se adwuma nti aja se dum so hyase e wa santimantemu a mu obi en hyedanka se ena ye gba santima ya bro ena ye dundum kane na dum so aba na emom wo mu ye nsiesie se ne ye be ya ne ma nyina be ko ye di ama wo. We've been going back and forth how to go around this project. Kumasi, like you said, is heavily built. Unfortunately, over the years, there's been a lot of encroachment on Gridco's right of way. The normal situation is that the shoulders of transmission lines, there ought not to be any construction. But unfortunately, there's been construction over the years. And like you said, these lines are more than 30 years. And with demand increasing and also the installation of new generation units in Kumasi, we need to find a better way of evacuating the power. Initially, the work was supposed to take about 6 months. I directed that we compress and do a shift, different and multiple gangs, so that we can accelerate the pace of work. Based on all the effort we've put in place, we've been able to have the duration from 6 months to about 3 months. It means that we have to take down this old line and put the new line exactly on that path. Other than for John Abdullahi Jinapo enti nanka dwumade en kwanke bedi busumi nsia na emum wono ahwedi no se dabi ene hom yanya ne ntantam ene matimi akompress no ama na bedi busumi miensa eno nti je sadwuma no ebe day and night sa na wakasa wie yepe ene pane kwanche for da Ghana Grid Company Limited ano eye grid engineer Francochi wono so kakaka no so oni ani wura ka no de no kore na we so ma anya ebe ha dwene. We name our substation. So the substation at Ahojo, we call it Kumasi. This one we call it Angomaso substation. And so this line is one of the old lines. The capacity is 364 megawatts. And it has served well for many years. In fact, when I was employed, I've been working for 30 years now. This line was in service. It's more than 30 years. But due to growth in the economy, demand in Kumasi has grown to the point that we need to increase the capacity. And so this project is to
to change the line and increase the capacity to 1,000 megawatts. That's more than 2.5 times the old capacity. A lot of the works have been done. The tower footings, out of 60, we've completed 56 towers. They are still working on the 4. Behind us, you can see that the tower here has been assembled on the ground. Because of the right-of-way, the corridor where this line runs is heavily built up, and so you don't have room adjacent to the old line to construct the new line. That would have been preferred, but because it's fully built up, we have to build the line in the right-of-way of the old line. That means that you need to switch off the old line, take it off, and quickly run up the new line with the new capacity. We engineer Frank Ochre, one and a penny control for our Ghana Grid Company Limited, and GridCo, and on SOMPA Cassia, a bon comway. Na Kratabi for Ghana Police Service, one moncha Epuja, na Miss Juliana Wabeni, Chief Superintendent, one on Ansa Eshasi, one Adangitan, dear so Adema Ghana Police Service at Mekono. Na Kratanamun Sam Kakrana Wabwa Maniasa, Nungwa District Police Command, no, one more Ashe, and you shall be a seer, one more Ayadefa, a branch here be a Susa, Posiphobia, Quacher, and Shinishotro, a Watashi, and Nfafremu. Na, and you shall mock a crowd one more a year. Achemwana say and now July bosom that also eduna wa fimwa and already an din and ali to Mahama one no aba posifo and China near brow bedru and quasem and so she was your strong as a potential now branch and a prepara I want hunamua baby so mano muse moja dada hunemu ya na a yari wasem now want to turn and one no about chem say a baby a posifo na kwa brones anu woma bonobotro na woma misana dia wayempo na nka wachirem se bia ne boni awaye nie enu nti ne yebro no enti bua womo bu ni nyina no woni mase enu nti no waba posifo ntan ya woba baba amane no na asam no na atwetwe won ma so nti no won mo hyase asa ne nipa woboro womo ne kwan ya fa so oboro womo ene baby poti asem ni si ye no won ba just information nyina na yakasa yi aposifo kire se wowura ne womo ma no police medical report form a wore ko hospital so won konkwaja yarehwe na bibia ni awasan so de ababia ma aposifo tumi ehunu ampa wono so ko ne wakwa bibia se ne sana fata ene ya aposifo ahyenhwemu ase na yakasa womo kodi sa adwuma no de anya dia womo nsa tumi aso bibia mu na womo gusu oda ya wobo mpempesa ne be na posifo no wom ko hwe wowura no hwetoro sa no wom nsa betumi aka wom na ebiem wom fasa akonya no so no madawura alidu mahamase sa asamo etise no wan fansha no wanka so ko brunua no wakunkun wom basabasa na emom no wode ba ye se wo man ne ye wo mra ye won panyimfo bi na mra no wom die ne munti wode ba ma posifo ade ne mu aye hwemu dia fa ho wom da na se de di kan ana de to so mienu so won mo sha Ghana fo nyina no ba se se ko ba no se wobi achew no obo de atese ye wobi sisiw ana police ni bi kura pase wode ne uniform a ehya no sisi won wode bro a ena mra kwan so abrare be ya posifo so tire na wo mo hwese ba bi e mra no da no won betumi de ato ama no waye SOMPA 106.5 FM across Sunie from Tobreka Siebo and our Sungusu Awuti ye consent for emu Mobile Money Advocacy Group Ghana ya ye charity awa e friend Momag one more edi kokobos sonko akọ edi ama wo madwuma yefo nyina ne titiriu any agent ne se akronfo ne de wo mu njai adwuma na wo mo ye no strategies no afen wo mo dandan ne mani enti se wo ye agent a wo ye adwuma esese wo so mu wani da ho kran se de be ye ne ye de fasra na so de afa fom ye de fa benkum no we yi afanifa enye saade a wa so be ye se papa no mo se nansemu entamu wo mo tiare hosam ba ko firi wo mo agent ne ba ko ho na ne wo mu eni se wo be ba ye se wo ba be ye transaction na send sika 10,000 Ghana cedis titi sika 100 million ede ama obi na wo se agent no initiative processes ni ye bibia je number no ebo nipa na wo send sika ne din wo se de bi twen ma men confirm se nipa no a ye send sika na mana no ne number ne da so ye active san se ye ji sika na ya de emprempren enti 10,000 Ghana cedis no nipa kura wo ko ye se wo kwa ko send sika se scam wo ye fraudster Emma sika na ye 200 Ghana cedis note yi bi nko 10,000 Ghana cedis no de ma no Emma agent ni ji sika no ya gani e kan na hwe ma ehunu se ye 10,000 Ghana cedis na wo se wo initiative process na wo bo nipa ni din ase sika na ana number na wo de ama me no nipa ni din da so enie e no wo se an wo se twen ma menye ko obi sesi ana memba wo de fasika no fato counter ne so 10,000 e chechire rubber bag black yi bi mu
and what they told one say, oh, nipa na wo send sika na ama no kura na my friend na asa ne number ne nko. Etu dia me beye 5 minutes bi ne en try hwe. Etomu a ansa na wa send sika no si you. Saa simanum kakra bi no a wogina ho no. Wasesa 200 Ghana cedis note no. And why no 11 cedi. Agent ni ji sika no wankan biemu o no so wasend sika na sanso obeka chen so o nipa ne kwa number no atom enti obetimi asend sika na nipa so send sika no e na chese pua scammer no wodane ne ho no wokoye enti agent no wa attend to wo mu a wo mu gina ne nche ne nyina wie no en wo ma rubber bag tuntum ne so say o ene sika no kura no magia ma minyina memfa enhye me bag na me de eye adwuma ne mu wo yi ya 200 Ghana cedis note no yasesa na ede 11 cedi ena ya chechire ene ye de ma na chese ya scam no 10,000 Ghana cedis nipa nde ko ena we no so yasesa no ena chese akwakwa ye ka ede ama no 80 niema bi eti sei no wotia na akwakwa ya rehopa no wo se enye strategy we nkwa na sese scammers ni wo mu use o enti agent no esese wo mu ma wo mani da ho yie papa se de be ya niema bi eti sei no woman say hu biem enti so obi ba wo so oba be send this kan ye empredu kura kan sika no ansa na nipa no be free ho no makwa wa free ho no makwa make sure say every stage bi anso obe verify say ampa sika na nipa no say wode ama no enu nie enti ene Facebook post so ya mo magafo wo mo ko post sa reho semi mobile money advocacy group Ghana kokoba wo mo de ma wo mo customers ni obi biara nso a wo ye transaction wo mayi mu no say wo mo nya hwe ye na sesi ade nipa bone fo sem no adoso no kreo adoso pa simple mu sei wa mu pra pa e won kokko na ye nto aso emfam free ha kan so afo a no wa hwe enwumasu ansam so e wo man Ghana mu doctor oseye wadutum wono na ye ka sei wo sei se krono ya ye ka ho asem nyina no se bi empradia se ya na efri baabi hwa akoda ne ko suku wo bo krono wo suku mu saa sanse ye tworo so hwe a wo wiade wo wia wo so hwe num saa ene so de graduate a wade bokro no se nu enu nti wo ka de a kire wo no a ehwe enwumasua so e wo man Ghana mu no se mama ye mfa nhyeche ye kete bi mra ya enso hwe mu nwuamu ye betimi atwa ba hwe ano na papa wo ka sa ne nyina na wo san so aka de a kire ban sa ban fa sika emfa nhyem AI no sa artificial intelligence no wo hwe no fa sika nhyem ye pa afei science technology engineering and mathematics STEM no eno so aban fa sika nhyem robotics no a eno sei won fa na ni enni akire kura no aban fa sika nhyɛ ho na wo mo ama ne nkɔ yie pa na we wode nsɛm wo nyina to dwa no na ye faculty of education studies wo mo ade suafo a ɛwɔ association no a wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology na papa no ka no Kwame Nkrumah Mamula no ɛhɔ no wode nsɛm wo nyina kɔ to dwa ya chi kakra gu ahoma so sei issues of education are so important for the transformation of our education system. And that is why issues like examination more practices, we need to get rid of it so that we can focus on producing critical thinking students who can lead the effort at transforming our university. So we should not waste time at all. Do everything possible to make sure that examination more practice don't get in our way so that we can really focus on the important aspects of education transformation. That is what is being done here by the Faculty of Education Studies. You know, we kanen soafo a na wo hwe enwumasu ansem so ya wono kro ya bosontwe wona esuo manemu amrase badwafie doctor osay ya educhum na Deputy General Secretary de ma NDC amanyoko ne Yewra Mustafa Agbande anso akasa wasa national chairman de ma NDC Yewra Johnson asiedu nketia bapa no wodone firi na koma mu pa no wo nsa efiri bra wo bedi NDC amanyoko no anim sa national chairman no sunsun bia baba ta amanyoko no achi a ama amanyoko no ankasa won mutumi kasa akokodrom wo mu yom ne nyina ma Ghanafo agi wo mu di enti won wo hu se General Mosquito sanso kobiem na wakoko gina se chesa national chairman anke bebo ma NDC amanyoko no 2028 abato ye beto no wo matumi adinkunum ewo mu sei. Well, look, General Mosquito is the spirit of our party today. You like him or not? I would have loved to have the experience of him managing the party for a little bit longer. You have no reason to question his leadership. He is probably the most experienced individual in the party today. He's been there for a long time. All of us who are walking around, we've walked through his hands. So
That is why I don't think that it's in the right of anybody to attack him if you disagree with him. Afei afano NDC amanyoko no nipa obeto Frank Adiama womo no ehon nsem so yere kan say General Mosquito is my father and he's my boss. He hasn't told me that he wants to contest election. Nobody else told me they want to be president. And as I sit here, my loyalty, whether the president likes me or he doesn't like me, is to the president. I want to see President Mahama Sossi. This conversation is to see President Mahama Sossi. And I'm never going to be quiet. If anybody thinks I will be silenced, they are joking. I was your Deputy General Secretary Dima NDC amanyoko no Yera Mustafa Bandi. Yen free NDC amanyoko no mani yenko NPP. Asante mantemu dwemtreni ya wonukuro ye pre National Chairman Dibre no Bernard Ntwibu asia ko adodo no afre no Chairman Wuntumi. Wode ato constituency executives ya yeyi wo mo fofri anim. Se wo mo enye adwumaden ya wo mo mre ho se de be ya 2028 ese ade adane akom 2028 no general elections no won betimi adi nkunim no wose woda na 2024 elections na won lose ye na up till now 2 years ni akire no eda sonso no da ye bone enti se amanyoko NPP betimi ejai sa da ye bone no so de age se 2028 no won di nkunim na wo kire mu se executives a ye to obayi wo mu nyina no ye dwumadie sonko ma wo mu so afena mu so aye se adwuma ye de ahwe wo nsa no wo betimi aye enti se dwumadie no ase Kwame Redu kopie mu en wo ne Chairman Wuntumi edi nkomo edi Wuntumi no asese wo chairman na yaba no anyam ya na me fu mu so ayam ana mama dinu ayakase enti sana me ko adan regency bi na se me ko bani a me shabu bosse me ko kotranka na me ame professor na me akotranka secretary ni travel na first vice no so kan me matuma me ba be ye se e the chairman no me pa me ba be move to 16 regions no na me ba ye constituency chairman da na ba ye regional chairman da me ko regional chairman ho na se me executive no ho party papa say abed and wachi and was say MPP for what dime was say nanse muntem wo hwe ne nsem we ne nam ne namonten de court watwe no abo so nyina still woda so ye Chairman Wuntumi enti wogi di pasa national chairman adwuma no wo betimi aye ebre no duru so a monto abama no constituency chairman premier Abusia yesremo mo fanche ye na ene no abu akam enti Chairman Wuntumi eye Ashanti Regional Chairman Emma NPP amanyoko na wo pre National Chairman Dibre ena yete ne nkan Kwame Redu ena de amaneboyi ebaye abusia I never expect it anana ba sa no enti mo fanche ye na yankwa yanim ye gina santimantam ho a na atonsu se ofri brewery ne ya no am kan brewery no na za odu ani kiremu a na odu ahensan na odu high school junction kura nsa no afa esla na za wakwa agogo high school junction one more ho no wo se pa de no kure traffic na no traffic light no mbe ye no sa yo na se de cars ku amanfo ho no nya asem kuma no nti wom na mba wa bedu so e ka de a chiran panifo wonu ma ka bi wom titiri pa ne asokwa mansini no se wo momrai no ma me traffic ne ma onya sa de a wo betenta sukoko ya traffic light ne na emba ya traffic light emba nti je say omo friend say mates for no omo pese omo ko agogo ne stress no je so omo gina omo stop car no cars na eba no asan ye timi atwem enya sa wo say to ko ma stop car no na obi so na machiro obi so yi afa hwe sa na ono so de ba on hwe ya na papa problem aba nti traffic light ne de ebi ko bu to de bo am MCS we mo bo wa ye mani apasa wu kema say e difficult say cars na engine apa mo wen kema wuntimi kema by the time a traffic light no dey say so a no wo say wu kema but say dey say I say no say so my engine apa me yen kema yana very difficult so be kema eno de eno kro se ho no o ma ne du carriage ni bi enti anse na betwa mo free ha de akodu mfimfi no asa twabu asa akodu no ho ano ena ho so kwan de mu wai by trepa wa hwe yepe u free bo se car ne free hia na be yam no ede woko enti o man for high school junction atonsu hasam ne yekan ena wo mo de atoba wa bedu anim se we die empanifo mre wo mboa na nya sa de ata ma ehye ne santi
endpoint homeopathy clinic ye was antimantam de ye kokro no mabo hia ne akwa ja arehwe wo ho endpoint say yade bia fabra na wonfa homeopathy kwan no na wonfa ntu ase kama emfa emawo awona emma no be ma wo de boni a ye hwe anza me kan e wasi utrase me pa cho oyade ko endpoint homeopathy clinic aso ye na ye hwe ne mo pa asantimamu na me ka say kro no mabo hia na ye wen na so bankran de a share signboard Spinters Road e won ye butuo frame was 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na oni ya bonkopo hwe yakwa ya asabia say no na say ma enura asemu a doctor waka edeto so an say ya didi yie ansa na wanom na aduane no ne ya wudie no say anya papa ya na ha dwene no ntina da ya na metwa akwan say ko hajia special local foods ya kache na ko aduane papa di upe banku ene tilapia ana ne nkruma tuozafi wache assorted adwade ne bi jollof no ana say fried rice ana awde ne ekokonta papransa ye no mo ayepe obuwie no eno bi no ni nyina abenya bia udi tutitebu ne so kra no asto yeso akọ hajia ho na okodidi ewo ho na bibia etumi ye fine na akira kwan ne wo hacho atomic kwan ne so ya ba bia transition wo no ne nchempe me kan bia wontimi nko ye aduane adome kon na nso minya ya nka enka achi frɛ yen 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 Nemo mu doji aduane no jinsu ka ho kasa na chama na water ensu papa no ni abodunsuo ni yawono mu a yade bia ni akire ni yawono mu a emu akoma to yem ema won dehydrate mesra pa eya no obmode a na wanonom kasa na chama na water no eno bie na Kasaloma Ventures said in Sweba, no one more Taifa, back hospital, Nachi pay, FDA for Ghana Standards Authority. Acquire Munima Omuyen, who say, Wene Papano, no more, how be any actually. And until call my catching a to be tons this year, and now you may be a woody Ohian soon. Call my catching a quadribis here, never one soda from Seculum. Wintiminko, your numbers no Freya Rebebro 0206 469 430 0206 469 430. Now only Yaboncomo. Mammy. Bra, sister, me pacho obano diaper ben ade bono. Won se wonti menya no. Oh, enyo. Ko shop na ben wo no. Na ko aso pe PERFECT perfect baby diaper. Sa na atworo ho. Perfect Hygienics Limited. Wom na de aba. No so FDA fu ahwe hunu se we de o de ba akoda problem bi. Ente se ya anom de na ade ba akoda na piru ahye se gu akoda to ho no. Da bi nyo. Mo ntoy no. Na mo hwe we ya ya ne kama Ghana wada no sane yete no say climate sane edane wa hana dane wa hano eno ane aye ene ye de aye ne kama ya de bo akoda no koyie pa eno nti bamaden bowura shop ahodo nyina mu na kope bito se udu supermarket wo shop wo ana mo ho no na waso mu ne bia fa number ima no wanye mfre na wonkotu bi meton ne no so ne bo no sign da form obenya sika de agu ne botom 0531 099 889 0531 099889 na onempani abo enkomo womanda wurumenti ye dane ehu simape ye ba Iran for womni US sani ye se womu entokwane dia bomu no echensa ne omsha ase ka nenimpo In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. And I'm Nensaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda. A yadra kusi if yada anopa. Anopa no nunkusi anopa nunsia. Fawodani na share radens. Na erade beye. Kwa Jesu. Why not?
Mr. Obrempoa ayemi o na anda na koda ni sisa yam se kom na di no eni se wasu a Mr. Onfa na mame akoda na dadwi nso mu sa no hwe ne court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkrato yi atum. TV Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Yeden sam no ekwa akowie ewo amanone. Mene wo kasa ya say ayase kantete no ya se wedi esagranti wo. Eno na eguso ayakoso wo Iran any US fo ntam na kame ayase ne asene a Israel fo kra wo mo ne ntokwai wo mo di mutintiman pampa no. Se wam do mani a kire Gaza em wo mo so totoma ne Gaza fo no. Na se si US fo say wo mo US defense no one more say continuous 6 days 6 nights one more to bomb no dia ko Iran for so sa ma anya hwe kra no non stop sa na nsia na dwo nsia san ka ho enti wo mu so ye adwuma pa na wo mo no wo mu focus e wo Southern Iran ho e ho no ma hunu say sa Iranian Defense Force no e ho no mo sha pa e no wo sai wo mu nyina na mom Iran for no wo mu widen wo mu attack no de ko Qatar Kuwait and afa Jordan woman na be share Iran for attack asia woman to man woman ni nyina ne ye US woman military forces e war empatam ho no and woman ejigu am so pa Iran for say woman target US military forces e war Bahrain and Syria ya on person woman de-escalate woman nyina nanso US forces woman ti so odogo bi nu abe say na anu a woman be ka say woman nya Donald Trump a woman be ku no ama me ofa bu fu ye ka say wa ya wele kra to ho say wamba to bombo saa se nyame ye wa madom mpo no mutimi kum no a wamba to bombo saa ko se Iran fo no wo munyina last baby na se kura be hye no eno no mgusu a wo moye no se si ame no wo ka se America fo se Iran baby a wo matage no eye bridges railway junctures ena afi wo power lines a connect key coastal cities a ho na wo mu enya wo wider patterns every Washington finfi wo nyina no wo mu se wo nyina na se sumdru mu a muhebe bia mbegina mbeto bombo no diafa we ni se ne entokwa no akwa akodura yeda ne akire kama ede amawo na ye gina we so na yede kase no awia die no yede abawiye endpoint to party clinic ene so yasene bra haja special local foods ebo ye chidom na kasa natural mineral water ma ye nsu papa no me perfect baby diapers ma ye ma nkoda no nso wo mo eto ho ye moton no yede wo asie awia yi nsem a yede besom wo ne bia afa no aso afidie no a ebi ne se I was here, Yakoko for Ghana Police Service, one month somewhere, one more dear buffer, Shemubia, one more shall see I will test you at the Baba Sumo can see Buimo. Sanso, and I would say, yes, sir, Oduma Secrobo, Secute Court, say, teacher Nibia wedding Fishiano, Edria San Minu, ye jailing no 12 years, say, Akoda wedding Fishiano, Edumi, no, Wakwako says, no. I don't know, Mampani Mahama, I catch a Baba Sindimo, and Maria Mose, more mutitifia, young farm where you man as a forno. Monka makuma ntum yem na aban befa makomako empem donsia kaseba mo no ye mo mane yesa Ghana man panya pa o mpanyefo miensa wo mo ba ko Supreme Court na wakodi dwumason ade aboa Justice William Atugubanso ene tutu bi ma o mai emrase bidwafo no se adwuma ye de ahye o monsa na nye no na dodo no a eye nemum amanyosem ene wo mo de yakatakata wo mani ye wie ye no ene ye kwa amanone Iran ene US fo endokwa wo mo de agina mu no Iran for the omo target
Kuwait ne Jordan ne some patam ho US for military base ho nanso US for say wo mo de Iran for no wo mo bridge railway and afi lines ahodo power lines no and wo mo twetwetwamu se be ya esum bedru o man no eno so na ye gina na ye de nsem no nyina ba na wie ye Sompa 106.5 FM so enkran de no nie Sompa 93.1 santimanta mo je ye afi Adamfopa radio ebutu Paris France abrochimemu wono so faye Sompa 101.1 Ewatakwa 103.3 Watakwa de 106.1 Ewatachima 98.9 Wusunyane 90.7 Wonkranza ena 101.3 Ewadoma Doma FM 100.9 FI Kaneshi Ban Radio J Afei Kingdom 106.1 Wamankasi Monoso Fakasi Bwapeteye Facebook no hu ya na ye Sompa 106.5 live and afi Sompa 106.5 FM Accra YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na ya kuche dia kogu a wo betimi akọ na wakọ kenkan bie abusia yenuma ya je brebe kenkan kase yi edema wo no me odoman kuma chia me obrempong nana